Ulica između SUP-a i ulice Revolucije već 4 godine je zatvorena za saobraćaj. Privrednici i građani pokrenuli su peticiju tražeći da se ulica ponovo otvori, a o ovoj temi raspravljali su i odbornici na posljednjoj sjednici Skupštine. Šta kažu građani i privrednici u prilogu koji slijedi. Ulica između SUP-a i ulice Revolucije i dalje je zatvorena za automobilski saobraćaj. Mjera uvedena 2020. godine, prvobitno privremena, već 4 godine utiče na svakodnevni život građana i rad privrednika u ovom dijelu grada. Istovremeno ulica Ibarska je izuzetno opterećena, što ugrožava svakodnevni život stanovnika. Hteo bih putem televizije da se obratim najprije opštini, opštinskoj vlasti. Znači, ne obraćam se politički, ne stoji politika iz ovoga. Politika me ne interesuje. Interesuju me, znači, građani i meštani. Interesuje me naša ulica, ponajpreče, da se reši naš problem. Možda javnost ne zna, ali mi smo se nekoliko puta, ne nekoliko puta, nego iz Ibarske ulice nekoliko građana se često obraćalo opštini. Ja sam išao u SUP nekoliko puta kod načelnika SUP-a, onda smo išli kod načelnika saobraćajne policije, išli smo kod zaduženih u opštinu koji su zaduženi za regulisanje saobraćaja. Svaki put su izgovarali da imaju neka rešenja da se to treba rešiti, onda prebacuju loptu, SUP prebacuje loptu na njih, opština prebacuje loptu na SUP i tako da nikad to nije moglo se reši. Ovo je nepolitički, opet kažem, i još jedan put kažem, upozoravamo vas. Ovo je zadnji poziv da se lijepo ovo reši. Ne budete hteli da rešimo ovaj problem, zajednički, znači i mi građani, i vi opštinari, i vi iz SUP-a. Ne budete hteli, mi najavljujemo sljedeću blokadu ulice. Znači, sad je brat snimao, videli ste kakav je ovde saobraćaj, to je svakodnevno. Prvo, najgore je što naša deca ne mogu da idu u školu. To je najpreče i ova ulica je puštena dvosmerna ulica koja nije smjela nikad da se pusti tako zbog dece, jer je tu škola velika, veliki je promet dece. Nama ste uradili trotare prije neku godinu, to ste uradili, nije uopšte to regulisano za pešake, već je to regulisano za parkiranje. To može i da snima kamerman. Znači, mi nemamo uopšte nikakvu mogućnost da možemo da funkcionišemo kao pešaci u ulici Ibarskoj. Nekoliko puta smo se, znači, kažem, opet obraćali, znači, tražimo od opštine, ne molimo, nego tražimo. Ako hoće da izađu u susret da ovo rešimo zajednički, hoće, neće, mi ćemo onda to rešiti. I tražili smo od opštine da nas primi, da razgovaramo sa njima. Nisu hteli, kao nemaju termina, ali vidjet ćemo mi to, na drugi način ćemo mi to rešiti. Tako da ne bi sad ulio, tražimo od opštine da nas primi, da razgovaramo, da damo naše predloge, znači da se reši ovaj problem sa Ibarskom, kao što je se rešio ovaj problem, to mogu da ih pohvalim, što su uradili ove trotare. Sad smo bar rešili problem za pešake, a za saobraćaj nek se potrudi onaj koji je stručan za to, pa neka rešava. Vlasnici lokala, stanari i građani tvrde da zatvaranje ulice ka pošti stvara ozbiljne probleme u pristupu objektima, snabdijevanju i poslovanju. Ja sam za to da se otvori opet ulica, da je saobraćaj, da se biće olakšano, jer je sad otežano, a biće olakšano ako se to ponovo povrati da se pusti, da se koristi. Najveća greška što su napravili, to je što je ova ulica zatvorena. Ovo je žila kucavica Tutine. Znači, ako postoji mogućnost da se to ponovo otvori, zaista, ja mislim da, razumeli ste me. Stara ulica. Pa bila je ona ulica dole, pa bila je ulica ova gore. Oni su sve zatvorili. Evo, ove kaveze su stavili ovde. I to je to, evo i ovo isto. A fontana ovo je. Bez veze je napravljeno. Hvala vam. Bilo bi dobro, to je vazdan bilo i super bi bilo da se to uradi. To bi bio potez koji bi sigurno rešio mnoge stvari. Rešili bi i za nas ovamo, i za građane, i za sve. Nemamo nikakve uslove. Zatvoreni, ko da smo u zatvor. Uđi s kolima policija i odmah kažnjava. Znači moramo helikopterom da
donosimo stvari, drva. Za vas bi bilo vrlo značajno da se ulica... Vatrogasna, hitna, ne mora da uđe unutra, ne mora ništa da se radi. Kako da ne bi? Bila je ulica i ovdje, stara ulica. Pa bila je ona ulica dole, pa bila je ulica ova gore. Oni su sve zatvorili. Evo, ove kaveze su stavili ovdje. I to je to, evo i ovo isto. A fontana, ovo je bez veze napravljeno. Hvala vam. Pa to imaju ljudi koji su to zaduženi. Ako oni kažu, samo da se ne pravi haos. Zbog gužve da, ali... Znači slažete se da bi bilo... Pa slažem se, što da ne. Zbog toga je pokrenuta peticija kojom se traži hitno otvaranje ulice za saobraćaj. Podržali su je gotovo svi privrednici iz ovog dijela grada, kao i veliki broj građana. Za 20 dana prikupljeno je oko 300 potpisa. Evo mi radimo sad i na peticiju, kupimo potpise. Evo nekoliko dana već smo prikupili određen broj potpisa. Radimo na peticiju građana naših Ibarske. U ovome bih pomenuo još, mi imamo veliki problem jer imamo srednju školu tamo, medicinsku, koja je isto tražila od opštine da ih se reši problem, da se obeleže pešački prelazi, da se označi dobro. Oni su jedan postavili neke samo znakove stop i to je bilo toliko. Znači to je jedna raskrsnica kod srednje škole koja najviše u Tutinu ima udesa. Samo ja što pamtim možda preko 50 udesa je tu imalo. A plus tu su deca koja u školu pohađaju svaki dan. Direktor škole je tražio od opštine da se to znači, oni nisu izašli služiti, čak o njegovom trošku je tražio čovjek. Znači tražimo i od škole. I škola traži, zahteva u ovoj peticiji, zahteva da se reši Ibarska trotoari, pešački prelazi i parkirališta. O ovom pitanju raspravljalo se i na posljednjoj sjednici Skupštine opštine. Odbornici su podržali inicijativu građana, naglašavajući da ulica ne može ostati trajno zatvorena bez jasnog plana. Ja bih se osvrnuo još malo na Ibarsku. Tačno je u Ibarsku, to je kolaps, znači nije sada, to je već duže vremena. Ovi ljudi su, znači, isto kada su u zatvoru, ne mogu deca, ne mogu žene, ne mogu s kolicima deca da izađu iz dvorišta, to je tačno, jer prolazim onda svaki dan. Niko ništa ne preuzima. Drugo, znači, to bi trebalo se reši, ova ulica da se otvori što ide od Supa dole ka pošti, samo za mala auta, znači, more od do da se napravi. A treće, ja bi još samo kazao, ja mislim da ovi stariji malo znaju da smo mi imali, i ja mislim da i danas imaju planovi u opštini za obilaznica. Sad Drija to treba da zna, ja mislim, da je to još komunisti kad su bili su napravili plan, trebalo je da bide, znači, od Jelaka na crkvu, pa gore Kočarnik i da izađe gore u Šerenicu. Koliko puta smo već govorili o trgu, o ulicama koje se vezuju za ovaj trg i koliko puta smo već govorili koliko problema nam to stvara. Ja ne vidim da ste jednom pokazali interesovanje da to rešite. To je godinama unazad, a već poslednjih skupština vidimo i koliko ostali odbornici govore o tome. Da ne budem ja prozivana kako je to moj lični interes nije, a u prilog tome govori i peticija koja je u toku, koju potpisuju građani. I već do sada je sigurno skupljeno preko 300 potpisa, a veliko interesovanje vlada za tu peticiju. I verujte mi da su građani spremni da idu do kraja. Postoje čak i fotografije, to će doći u prilog, gde ta ulica pored pošte ne služi uopšte kao pešačka zona, već kao zona kako kome odgovara, rekla bih, jer se tu parkiraju automobili što fizičkih, što pravnih lica. Dakle, to je neki miks, parking, pešačka zona. Građani poručuju da neće odustati od zahtjeva da se ulica otvori, a odbornici traže da se pitanje riješi što prije. Do konačne odluke ova ulica ostaje zatvorena i tema ostaje u centru pažnje građana i privrednika.